Slav İlham Jeras pe baxivim di dîroka Kurdistan da serdemek girînga taybetî dîroka gelê goyan da serdemek krîtîk e. Ez ê behsa hatina İngilîzan li Kurdistanê û bertek û bizav û helbesta eşrîn Kurdan dijî İngilîzan taybetî eşîra goyan dijî İngilîzan kem. Di şerê êkê cîhana da İngilîztin Iraqê 1918 tin heta Mûsil û Zaxo hestkirin zêdetir bafirahî kûrahî bikeve nêv Erdnîgarê Kurdistanê. Gelek eşrîn Kurdan nerazîbûn nîşan dikin. Şeyh Mehmud Barzanci, Ahmed Barzanî, eşrîn Berwarî, Sindî, Goyan gelek eşrîn dî nerazîbûn nîşan dikin. Em ê li behsa şerê goyan û İngilîzan kîn. Di van agahîn ez bidim da çavkanî min çîn ez pêşî behsa wan kim. Min ê sê çavkanîn bingehîn heyn. Çavkanî pêşî ev romaneya li Kurdistanê Kompanya İngiliz an Tirkî Kurdistan'da İngiliz kampanyası. Paul de Bedar nivîsiya vekeşek Daniel Kurdistan jî hengê sala 1918 heta bîstil gelê goyan maya dirêjahî behsa gelê goyan dikit, erdîngariya we dikit û tabiata goyan dikit. Hesedî neregar heye û çavderiyên xwe û bîranînên xwe nivîsiya. Şahidiya we zeman kiriye. Ya duwe çawa girîn çavkaniyên dîrokiyên Netewperweriya Kurd wê civêt nivîsiya Kürt milletçiliğin tarihi kökenleri Türkiye. Çavkaniya sê ye di serdema dawî ya Osmanî de ji hêla têkiliyên bi İngilîzan re eşîra goyan. Navek dirêj e min ê Kurtkî ve hêj dirêjtir e. Teza Bilal Altan'a Türkiye Osmanlı'nın son dönemlerinde İngilizlerle ilişkiler açısından goyan aşireti. Tezek serkeftiye û gelek agahî in belgeyan yetide heyn. Çend sedemên şerê goyan İngilîzan ye heyn. Sedemê ewel refleks û neradîbûna li dijî hêzek serwer ê biyanî serweriya hêzek biyanî bikevit axa goyan da. Em dîrokê dewamî dibînin goyê hisnakên hêzek biyanî çi dewlet vit çi mîrektî vit çi eşîr vit bit nêv axa goyan û serwerî bikit. Dewamî li gor quweta xwe şerê xwe kiriye û nerazîbûna xwe nîşan kiriye. Ev e sereke ye. Sedemê duwê çi ye? Propagandayên dînî û netewî şimilgê ve şêx li dijî Asûriyan, Xristiyanan, İngilîzan fetva diyar dikin bêjin divê em şerê wan bikin. Şimilî dive fikrî netewî ên Kurdî ên serxwebûna Kurdistan hêdî li herêma me jî digarin. Firêya nameyan, firêya belavûkan herêma me digarin. Goyan haşiwî tiştî heye. Di nameyek rojnameyek Şamê darîxistin da El Müfîd de dinivîsîn, belavek dinivîsîn behsa mafî dewleta Kurdistan dikit. Ev belavekê li herêmên we yên nisêvîn, Hezex, Cizîr, Midyat û gelî goyan digar hat. Goyan haşiwî çendê heye. Mi dît hin kesan tezên xwe yên akademîk de nivîsiya wesa nîşan daya ev şerê goyan dijî İngilîzan wey parçeyekê şerê millî Tirkan nîşan kiye ev nerast e, ev direva, vurê direva. Tu eleqa we pê nîne. Evîn wan belge vekolayên dîtîn goyan ne tenê şerê Osmaniyan kiye, ne tenê şerê İngilîzan kiriye, şerê Osmaniyan û Tirkan jî kiriye. Bariya İngilîzan û piştî İngilîzan goyan şerê Osmaniyan û Tirkan kiriye. Motivasyona dijî İngilîzan şer çivî aynı motivasyona dijî Osmaniyan û Tirkan. Qevîl nekirina hêzek biyanî nêv adê xwe, nêv xwe xwe. Ev her hevî. Ev çendê. Sedem gidî çi ye? İngiliz Asûriyan, Nastûriyan artêşek avad kit. Ev Asûrîna Nastûrîn hekkarîn. Evane sala 1840 heta 1920 ji wextê Mîrbedirxan heta ev şeriyan behs dikin. Dewamî nêbana Nastûrî û Kurdan de xiracir şer heye. Dewamî sefer tit sevana û ji nêv çend xristiyanên Rojhilat ên herî şerker, ên herî xweşmêr ev Nastûrîn hekkarîn. Nastûrîn xristiyanên Rojhilat çi ye? Xristiyan Rojhilat ên herêma me in. Xristiyan Rojava ên Ewropayîn. Evên Rojhilat ên dewra Bexda, Şamê, Hekkarî, Mêrdîn evane hemî bin ên xristiyanên Rojhilat. Vîcê ên herî xurt ev neyn ên şerker. Evên dî ne şerker, evên dî reayên gelek şerê xwe nekin bes ev ne xurtin û hindek xurtî jî dîsa hatin derêxistin. Şimilgê ve Mîrbedirxan çûye serseyê wan, şimilgê ve Simkoya Şikayek bela xwe wan, şimilgê ve goyê çayên talanî wan, dewamî serserî wan sefer hevî wan şerê xwe kê lê hatin derêxistin. Pêşî berî wan dayîn Urmiye
وان وارگه هماین هسکی میچین روسیا دیفر برای وان داین با کوبا وارگه یک نزدیکی موسله پشتی انگلیس هاتین انگلیس گات کمی وانش نیو رخصتن کن ام موبیلیزه کینیو کین ارتش و برای وان دین کردم چند شهری بروان کن تویرم برواریان و چنده گویی ناراضیان نشان کن بجن وان خیر وان درونه هست کن دیستان ناستوریان بین وان درونه ما کتک داری خستید چی واسه هرالده فکرن و باو چنده نودیا خانیشان کن ناراضیان خوا و شهری خوا دیارت کن سادم که دی اشار چیا تالانا قید دولت با چه شرط کن نه دیرک هی حتی نه دوامیج با چه شرط جبا تشكش هندي بسطيني تبشي توروني وتبشي دولة مندي وان بسطيني شار فرصتي وصلن دت جويان بچن توروني خالك جوي وان صولن دوامي تورون كرن چن توروني حمي كسي بيمناتن هنگي چن توروني فلهان چن توروني ناستوريان چن توروني عشرين كردان چرين اشتي چه گوچر بيمناتن وان صولن يت خورن هور هنگي تورون كري دنيو انجليزن جوي چن توروني وان افا بیمنتیه مازنا کهدگه مازنا جرات افا نش رزیه و نتش که شرید عشیرنا هنگی امپراتوریا او امپراتوری مازنی دنیایا افا عشیریه عشیرگه هرمیه ده هنگی شهر انگلیزان بکی وایتی هر شهر امریکا بکی هنگی دستی گویان دا برنه و ششخانه هفی انگلیزان میترالیوز و طیاره هفی چکین گران هفی ایرها گویان چفته و کلاشینکوف هین انگلیزان چکین گلک پیشکتی سوپر پیشکتی چکین نوکلئر و طیارین گلک اجیوی هین او مصطفان یبون ما انگلیزان دا کم نبیا یه زده بی گویی وشردا چن تورین انگلیزان وان ایریشند اوونسا بارگین انگلیزان دا گلک چکو جبرخانه رو کرد نوشه گویی نتنه هریم خودش شهر انگلیزان کن چون حتی في بارزان و آمده آلیکاریا بارزانیان برواریان سندیان و گولیان کن اف آگاهی یا آرشیوان داشت هین یه فولکلور گویان داشت هین گویی سوه شهره سترانگی چید کن هیش بکتین خواده گویندین خواده بیجنی و بات رقصنی گویند خواد کن بیجم هی الله ماشالله هی هاتن هی الله ماشالله طیاره کات گرگری دور بهدین زوری هی الله ماشالله نجمانه خوش نجمانه تفنگی باش نجمانه سایت تر تی طیارانه حسود بیجد گویان دابچین آری گلیان اول سترانگ دریجه و طبعا از همیه نزانم خوازی دهینی و سترانگ الا خوش بیشت خوازی و سترانه سری حتی داوی خوندوان پرودکسیونگ پروفسیونل کلیپ گیش چکروان شالیشاب که خواه گردوان شاشکو خواه گردوان چوان سکیلو ممه گوهدوان لچان خوش و شری گویانی و انگلیزان دا گویی ما گفت گل داربل انگلیزان دن سرلشکر نوی و پرسنا ود کجن حسادین و هولی و ود کجن و دهان گور پاول بدر فسادان لشکرین انگلیزان و هندیان هندین لشکری کنش انگلیزان رفتن کشتن انگلیس گندی کرر رامید کت شاوت هنت و شردا گندی کرر پیشت کردن بس گور آگاهیان 450 حتی 600 لشکرین گویان شرکرین گویان و وانش درون جهت گن البته تو معنی گویی همین ویرا اتفاقی خا کار کرین چوین شهر ویرا چوین شهر نشری گندگیا و نوی حسودینش پیشت کرد لها شهر گدا نوی هن کسان پیشت کرد نوی هن گندان پیشت کرد بس امروز همین فهم کن آقای آن سراکی ثابت ای گویانینن هنگی کیک زیرکتر و کیک پیشکتیتر ود او بلکی بد بجارتن آواگی هستانا پیشکتن او هیچ خوازویت تشکی هیچ خواشتره مثلا انجام و شردا گویان ناکفت بن کنترل انگلیس گویان تن داری خستن گویستان آزاده حتی سالان 1926 گویی دیست شرط کن شرکت کن اما مجارا ویدیو گدیا خیر و خشی بمینیم